Сәлеметсіңдер ме? Бүгінгі сабақтың тақырыбы спорт, денсаулық, кепілі. Тема сегодняшнего урока – спорт, залог здоровья. Бүгінгі сабақта мәтіннен негізгі тірек сөздерді табуды, пікірлесуді үйренесің. Жаңа сөздерді қайтала. Повтори новые слова. Жүзу – это плавать. Сырғанау – кататься. Шаңғы жарысы – лыжное соревнование. Жазғы – летний, қысқы – зимний. Бірінші тапсырма. Тыңда, сұраққа жауап бер. Первое упражнение. Послушай, ответь на вопрос. Сен немен айналысқанды ұнатасың? Чем ты любишь заниматься? Әркімнің ұнататын ісі болады. У каждого бывает любимое дело. Ұнайтын ісіңмен айналыссаң, көңілді жүресің. Когда занимаешься любимым делом, весело живешь. Спортпен шұғылдансаң, күшті боласың. Когда занимаешься спортом, становишься сильным. Көп кітап оқысаң, білімді боласың. Если много читаешь книгу, становишься образованным. Сенің ұнататын ісің не? Какое твое любимое дело? В этом вопросе вопросительное слово «не» – «что». Мы отвечаем в первом лице. Менің ұнататын ісім. Дальше мы пишем или говорим то, что мы любим делать. Например, читать книгу. Кітап оқу. Будет менің ұнататын ісім кітап оқу. А если рисовать, сурет салу. Бег, жүгіру, плавать, жүзу. Екінші тапсырма. Оқы, мәтіннен негізгі тірек сөздерді тауып айт. Второе упражнение. Прочитай, найди в тексте опорные слова. Опорные слова в тексте – это слова, которые передают основную мысль текста. Вот мы выделили основные опорные слова. Спортпен шұғылдану, заниматься спортом. Бұлшық ет, мышцы. Сымбатты, стройный. Көңіл күй, настроение. Есте сақтау, память. Түрлі ауру, разные болезни. С помощью этих опорных слов можно пересказать текст. Например, спортпен шұғылдану, денсаулық, кепілі. Это залог здоровья, да, заниматься спортом. Бұлшық ет мышцы закаляет. Бұлшық етті ширатады. Үшінші тапсырма. Көп нүктенің орнына керекті сөздерді қойып, көшіріп жаз. Третье упражнение. Поставь нужные слова вместо многоточий и перепиши. Спортпен шұғылдану. Здесь нужное слово денсаулыққа. Денсаулыққа пайдалы. Полезно здоровью. Спорт көңіл күйді көтереді. Спорт поднимает настроение. Спорт түрлі аурудың алдын алады. И спорт предотвращает разные болезни. Бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Сау болыңдар. Назарларыңа рахмет.